Ovo je novi Samsung Galaxy S26 Ultra. Uz vizualni redizajn i povratak na aluminij, najveći hype se stvorio oko nikad do sad viđenog privacy displeja. Zanimljiva inovacija koju još nismo vidjeli na nekom mainstream telefonu. Je li uopće korisna? Ali prvo idemo na unboxing. Kutija je standardna koju Samsung ima za svoju premium selekciju. Telefon, papirologija i USB-C kabel. Očekivano brz unboxing. Nakon 2 godine, titanij odlazi u prošlost i ponovno se vraćamo na konstrukciju od aluminija. Službeno objašnjenje su bolja termalna svojstva kako bi se hladio novi Snapdragon chipset. Poznato je da aluminij bolje provodi toplinu od titanija, ali nemojmo zaboraviti da je titanij za kompanije značajno skuplji u narudžbi i obradi. Pored toga imamo Apple koji u svom segmentu diktira trendove. Tako da je prilagodba na aluminij bila očekivana. Manje premium materijali s višom cijenom, ali s tehničke strane ima smisla. Što se samih dimenzija tiče, ovo je najtanja Ultra do sada. Debljina je dodatno smanjena na 7,9 mm i teži oko 214 grama. Zbog tog stanjivanja kućišta, moduli kamere sada još više strše, pa je klackanje na stolu izraženije nego ikad. S obzirom na to da većina nas i onako na telefon stavi maskicu, taj se problem brzo riješi. Osobno bih radije da su zadržali staru debljinu i unutra ugurali još veću bateriju. Ove godine Samsung je odlučio dodatno zaobliti rubove, tako da se sad uređaj previše ne razlikuje od ostatka S serije. S Pen je još uvijek tu, ali zbog zaobljenog dizajna morate paziti kako ćete ju vratiti u utor da ne bi stršala. Na prednjoj strani imamo 6,9 inčni Dynamic AMOLED ekran sa novim Gorilla Glass Armor 2 staklom. Glavni adut ovog ekrana je novi hardverski integrirani privacy display. Aktivirate ga s jednim klikom u postavkama i ekran fizički sužava kut gledanja. Kad direktno gledate u telefon, slika je normalno čista, ali za osobu koja sjedi pored vas, vaš ekran izgleda potpuno crn i nečitljiv, eliminirajući tako bilo kakve znatiželjne poglede. Zatamnjenje možete podesiti za cijeli ekran ili samo za određene aplikacije ili obavijesti. Što se tiče same tehnologije, Samsung je ovdje ugradio poseban sloj iznad samih piksela. Kada ga uključite, kroz taj sloj se propusti struja koja ga polarizira. Tako da on počinje djelovati doslovno kao neke mikroskopske rolete. Te rolete blokiraju raspršivanje svjetlosti sa strane i usmjeravaju je isključivo ravno prema vašim očima. Ali postoje limitacije. Aktiviranjem ovog sloja pristajete na određene kompromise. Prvo, svjetlina ekrana pada. Drugo, budući da te rolete fizički blokiraju dio svjetlosti i isključuju određene piksele, rezolucija, oštrina i kontrast slike pada. Uz to, boje lagano gube onaj prepoznatljivi AMOLED osjećaj. Iako je ova postavka cijelo vrijeme upaljena, troši nešto više baterije. Za mene je ovo korisna značajka, ali koju ću koristiti prema potrebi i na određenim aplikacijama. Pod haubom imamo novi Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor izrađen na 3 nanometarskom procesu. Uparen je s 12 ili 16 GB rama. U svakodnevnom radu sve je očekivano fluidno. Tu nema nikakvih iznenađenja. Aluminijska konstrukcija s novom rashladnom komorom radi svoj posao. Nakon pola sata igranja uređaj se osjetno zagrije, ali je sve u normalnim okvirima. Softverski dio pokriva Android 16 i One UI 8.5. Samsung nudi 7 godina ažuriranja, što je odlično. Zvijezda marketinga je pogađate opet Galaxy AI. Dobili smo Now Nudge asistenta koji predviđa radnje. Circle to Search sada prepoznaje više objekata istovremeno. Live Translate sada napokon radi i unutar third party aplikacija poput WhatsAppa, a Generative Edit za uređivanje fotografija većinu teških zadataka odrađuje lokalno. AI funkcije su generalno unaprijeđene i mogu reći da su sad na granici da budu korisne, ali opet smanjite svoje očekivanje. Na leđima imamo 4 leće. Glavna kamera i dalje koristi prošlogodišnji ISOCELL senzor od 200 megapiksela, ali je zato poboljšana optika. Otvor blenda je sada f1.4, što će osigurati bolje noćne snimke i veće prirodno zamućenje pozadine, a s novim premazom odbljesak od sunca ili rasvjete bit će manje vidljiv. Ultra široka kamera je dobila novi senzor od 50 megapiksela, što znači puno oštrije široke kadrove. 5 puta periskopska kamera reciklira prošlogodišnji senzor od 50 megapiksela, ali s
poboljšanim f2.9 otvorom blende za kvalitetnije low light fotografije. Što se tiče 3x telefoto kamere, Samsung je ovdje ubacio novi 12 megapikselni senzor, ali su ga odlučili softverski srezati na 10 megapiksela. Fotke će biti slične kao i na prošlogodišnjem modelu. Što se videa tiče, uređaj i dalje snima u 8K rezoluciji, a Pro opcija omogućava snimanje u 10 bit log formatu kao i kod prethodnika. Također, značajno su unaprijedili Super Steady stabilizaciju koja sada besprekorno radi u punoj 4K rezoluciji pri 60 fps. Doslovno možete trčati s telefonom u ruci, a snimka će izgledati kao da ste koristili gimbal. Baterija je ostala na standardnih 5000 mAh, što je zapravo solidno s obzirom da je uređaj tanji. Novost je da su povećali brzinu punjenja od 60 W, što je pozitivan pomak. Nije to brzina kao kod drugih konkurenata, ali je opet dobar pomak na bolje. U praksi, baterija izdrži cijeli dan intenzivnog korištenja s oko 25% rezerve na kraju dana. A kad ga spojite na novi 60 W punjač, od 0 do 75% dolazite do nekakvih pola sata. Da rezimiramo, nema savršenog uređaja, pa tako to nije ni ovaj. Što se tiče prednosti, definitivno moram izdvojiti novi Privacy Display kao funkcionalnu i korisnu hardversku inovaciju. Glavna kamera s novim otvorom blende f1.4 ima bolje noćne snimke, a kada na to dodate log profil ili brutalnu Super Steady stabilizaciju, dobivate sposoban uređaj za snimanje video kontenta. Kvaliteta fotografije je dodatno unaprijeđena, ali nije to neki veliki skok naspram S25 Ultra. Ogroman plus je to što smo nakon dosta vremena napokon dočekali povećanje brzine punjenja. Još uvijek je to manje od konkurencije, ali opet brže nego prije. S druge strane, postoje jasni nedostaci na koje morate biti spremni. Privacy Display nije savršen, tako da preporučam da ga selektivno koristite. Nema pretjerane velike razlike u dizajnu s ostatkom S serije. Čini mi se da su po tom pitanju išli na sigurniju dizajnersku opciju. I dalje je to vizualno lijep uređaj, ali nema više onu posebnost Ultre kako je imao prije. I sad na kraju, poteže se pitanje isplati li se kupovati. Ako trenutačno imate 1 ili 2 godine stariji flagship, više bi rekao da ne. Pored zanimljivih novosti koje donosi, nije to ništa bez čega prosječni čovjek ne može. Ali ako ste u procesu kupovine novog mobitela i želite moćnog generalca koji je dobar u svemu, ne možete pogriješiti odabirom. Kada gledamo konkurenciju, ima svoje nedostatke po pitanju baterije, pa čak i kamere kad bi ga usporedili s Vivom ili Oppom, ali opet ni u jednom slučaju ne možemo reći da je ovo loš uređaj. Sve se na kraju svodi na ono što je vama kao krajnjem kupcu bitnije. Javite mi dolje u komentarima. Smeta li vam povratak na Alumini i biste li osobno koristili Privacy Display? Ako vam je ova recenzija pomogla, bacite like i pretplatite se na naš kanal za još više tech sadržaja. Hvala na gledanju i vidimo se u idućem videu.